Kating yalap election hakini kisngi kelanang sapriang nagawe kisngi syakwe kisngi kamtam ke parti VPP kelanang berpenjar jalaki jong tenat nagawe kejaka syakwe kejaka kumbaong haka kuntin pareng first come first save imat ke parti VPP kalawan haka takadur kum kawe nakibat ingkong tam ban yalap ya ke election MDC hap teng gini kiseng sign partai ha kene usnam hajar pusan kiwi kila banyalap ya election dari kam pada sirham kata-kata kum sirham ke VPP ha kini kismi imat haune usnam hajar pusan ke parti VPP kan selong kawe nagi parti ke baklantam napreng para parti ha kene ke KCDC bat JRCDC menagini kisni ba ardan lahir saya senang move on keberan kita Jawa nak kebentar itu upai ba kene kontes election MDC Kijidong kita bersong, kita juang ngin rule ya kebun. Nah, bagi orang ngin rule ya kebun, ngam suatu kebun ayu kin rule ya kebun. Nalawat jingkit, ke komiti senong, ke belas syaliang lupa ya nu, ke penlong ya ke dorbar, bansin ya ke rai, bangin penyeng baik doa, lini dopi. Bat hakata kejilang, kirai baik dah bor bani ban penyeng. Yo ale ni ubi laban tersyam yo ale ubi unang syang senang beli ubaman ban buat yo ale ni ubi lu uhaban buat ban utung ban kuat tang ban buat ro umyo kata kalong bian ngingem syak ban kini no ya ka hok ka jo pat ba ban jit yo tong no ikmat kadi ban syang baik haka ki ka jo pat ba haka man ka jo pat ndang manu ka bor ndon bor dorasnong ndon bor hanu kabala ban shinno e kata ka hok jo pat ba bala penkop daga riti sensar bonek ban kit ya laki jong ki nong ikma ni kwa namar kata banya ta ya kata ka bor ka jo pat ba lau pat ba uman no kentat de hang tai hak kendong ha ka bolek ban tep bot tep tang mu ba ka tu machine baru blay le siu bani ni jong lain nang ta ndon bala ban penbor long long ibai ilong kemi Hagan election MP ke Belagat Ulagan wayang khon Uban yung trikam Jong kaseng NPP Ulang itay kimi Ibarat temen May Ngaku aman nong EP Nga ngadi undang elam Jong kaseng NPP Tiapan sutuk lem ni ke purom ke jengah Tekan ni Songsit pra PT Pinhapan kersyam Baiknya ke NPP Namar kenal Nga ngadi khon Ujong pi uban yung nong Kitkam bahakman jong kaseng NPP itai kimi snap be lapoi ke sisap tabut utau khut upen kamau wa mai ngapen kamau ma mai sibit pe nganga de nong elam bahat mat jong kaseng NPP pen hapan tep pe hakot itai kimi yang pe khun kani kala bande kasin ka khat du yang abangan yo ban tep bot namar karta ka jong kalaya ngam tharai bangandang la ban im sakawi election namar kata sya yang abangan tap haka baka mensim jenga kahun ngan tap hau pra ya utau khun umlaban penbo dan kemim dan kepam dan menu-menu melaban penbo oh teng-teng da kruit election satai sa ngi da kruit election kilong kemi ki kam kruit bha ban kerja ni na teng-teng ni ulong kepau pendom mo oh pa tu ba arden jo pa ha pendom ya kalau kami kadom kalau kami ya mer syatai yarat menta arna lai bena khilik sayin tur dengan besahir lai di phone kadang-kadang kecing kaman kapa mlong nanti ban pet yang kur sipor khelet por election menta melik syatai yikur wan kelar besahir ki khon ngala hi lai benai sau benai nawat liki previs no tho dan menu balaban tuklar ka ho kata-kata ka bangi kwa kadi bandrung haga jimut ka jukra kata-kata ka hok ka junga menu ban kini kata-kata ke hok menuban kang kesyawna nama kata ada okay kadai ke kam raming iban say yikinya ki jutang ki jing pensai upai ba
Upai mentah siya Voice of the People Party. Kamdi bingi Aipisa, kamdi bingi Kawai, kamdi bingi ni Aisha Aija Aido kipai ba ki snap ya kan nia kipai ya kam. Oh, habang la job ningkong ya ka MLA election au snam ajak pra. Andang la rung siya kata ka lumpung jaga politics, jaga sinsyar ka khadar.